Aleksandar Pastir, predsjednik Rafting kluba Kanjon, sa nama je 31.12. tradicionalna novogodišnja regata. Tako je, 23. put od osnivanja kluba nismo napustili ovu tradiciju. Ono što me raduje je da sve više i više ljudi, iako je jutros bilo -6, sve više i više ljudi ovo shvata kao neku odličan, znači, pripremu za novu godinu. Tako da evo, preko 30 ljudi, neki novi prijatelji kluba, stari članovi, tako da evo idemo u novu godinu kao i svake godine. Vidjeli smo, ima i dosta turista iz Srbije danas ovdje. Tako je, pa svi su pozvani. Kogod želi, imamo dovoljno opreme, dovoljno čamaca. Klub radi 23 godine, mi smo radili na opremanju kluba, usavršavanju. Evo, završili smo i školu raftinga sa skoro 100 djece, tako da iz te mase djece praktično postaju članovi kluba, neki profesionalni spasioci, neki skiperi, a naravno neki koji se bave rekreativno. A neki su to od samog početka, kao recimo Saša Puškarić ekipa? Tako je, oni su od početka. Prije svega, jako je puno tu prijatelja i prije samog raftinga, tako da klub funkcioniše upravo na tom na volonterskoj osnovi, na dobrovoljnoj osnovi. Svi smo ovde volonteri, dobrovoljci, tako da puno radimo na organizaciji takmičenja, obuci djece, spasilaštvu, svi smo volonteri u gradu Banja Luci, naravno i u državi, tako da jako je širok dio koji mi radimo, tako da svako snađe svoje mjesto u klubu. Iduće godine očekuje nas ponovo puno takmičenja na Vrbasu. Pa evo, upravo smo se vratili iz Malezije sa svjetskog prvenstva, opet su naši dajakaši klub osvojili medalje, što je zadržava nas u svjetskom vrhu, međutim, iduće godine se napokon ujedinjuju dvije svjetske federacije. Prvo zvanično takmičenje će biti na Vrbasu, tako evropsko prvenstvo od 27. do 29. maja, međutim, vrlo jedna zanimljiva stvar je da smo u završnoj fazi dogovora za igre BRICS-a, tako da igre BRICS-a koje će se održati praktično u Dubaju, samo će se rafting voziti na rijeci Vrbas, tako da nam to otvara nove investicije, nova poglavlja u radu kluba, naravno saveza, i generalno treba da ostanemo u vrhu svjetskog raftinga. I na kraju, šta poželjeti u novoj godini? Pa sve najbolje, mirnu vodu, znači što više obuka na vodi, što više korištenja rijeka, što više zaštite rijeka i naravno svako ko jednom ode na rafting nikada više ne napusti tu priču. Najteže je ljude ubijediti da same Banja Lučane, da im kažete Vrbas je naš, Vrbas je prelijep, svi ga cijene. Evo, to je Brazil, Japan, svi koji su bili u Maleziji praktično se sjećaju Vrbasa. Šteta je da Banja Lučani barem jednom ne probaju ovu stvar. Tako, dođite u klub, postanite volonteri, treba nam pomoć, mi stojimo za vas. Hvala puno. Hvala.